shankos nyamle no wisely bana rajime bana jeling na me shire me update but very important re konkeling mishi channel ci jek of course gorno jin clarity bu ñu anay ko kien gorban o jin bi comment wasmo ko bedun bajene channel mi right ka kwi lar man cha lat gwasme okay an walle cha jojen gwan wonena bon nan shal kay red bell group right corner cha joje gwan wo ken cha ga jigno wa ken ke neti gorgin jen wo bi ken kuma so sudan bi ken yar Allah ne je report nyamadana George wade jente rey which ka jongle ke liu chaje luongwa dante red bell group tete red bell group no ka gad jane ti charin mat ti laden wo ken ganken dorian ganken okien ganken gad kien ke murle right now ko social media jang chilodian che jek ke this development in konato ala te ke tichi ken ke expect no de to right now right corner to ka dung nyal den nyal bene ke jen dung red bell me wona ko ba we dianan kwalle ba je bok kare nyal wona ko ngude shalga me pol nang ponde be order be je to no be red bell group be la do ne ti ka criminal ke ne di je ken yam channel right kaman chalat men chalat wena me men yam chalat no en group me mishal ka me red bell group wajen chaje jag deini cha jag deini dial right now ken deini to ke deini de kolar shirkan ke de kolar no ke deini tila deini SSPDF ken deini kon tin cha jak chaga jak bur no ken bik red bell group ken ko gor red bell group right now tana ko ken ba ka disam kuma kirma yadit agenda an lero den tamma to kuma kirma yadit ko ba mai ken ba ka okay I don't know why this thing dioje milling and joda okay gwasame ban report down lero do gwaza ban jelinkel so channel me channel milling network la take problem thought but be la tin kon lat ko den gwas mitinde kon nyakel ala bon and shall como SSPDF charge jak bo right now take on the way ko bi red bell group biken ka work cap ka tara na chalat keje de kolarno biken ka kaf kie biken meken kanang but chi jen dan and titin and mandana to contingent ne red bell group ka ta dana chi kon linga je ken organized force tetene ke uniform ne ketiken ka match kaka nasmo tikene ka rang lo tiken ka gor kan gor kiena to ka jawdan chalat ke je chalat wudi chalat me ponanga jene me shi mo go chi chong jiran mi chaji ala ko jin don't be afraid chitke let's say to kon ke ngwen ke nei tingai kono no ganga doran kan ngwen to ke ngwen ti shi kan de te uniform ni shi kan de te gor bane ko mi chala no mi chi gor chi of course news jeno jinji general kum already so gor to kan gor kono cha gor de SSPDF ka jeno do dana cha tu basme je joje no nene dor wo ka borone we gwada dana to red bell group ke liutetin chane dial chaga jak re wucin ginimi cha dini chaga jak ka dini to wuken ko biken ngweni jani biken ga dilo ka ngweni jan ten to red bell group of course red bell group tele dorro dien mitin ne wang jana korodien men kuna ala dier ge jenane gwe ge no order cha to budu chalme polnang badil break out into conflict right now right corner ne ko enne kon to bor community ken red bell group cha de desam ko ken lat ken no ken ken ke noir y army of course la dan lat ken eje ken red bell group ke noir y army so kunya mo cha de desam
but red bell group ken na kon gang ne dora gang ne community da gang ne ho ko gat ko ayen ji SSPDF mi ka yen to guro dong bia me bia ka ke yen we are dora shal kamo great people administrative area we are with murleni mi sha win murleni we are kab meken mi sha meken sha ka ke po ken kon ku ne diaro in la form ka let's say nor wayami chaka de chol nor wayami mi shi o dong gang kan gat ken ka do la ka package ngai kon runu wan gat kon were chaka nang longa ja ne reality murleni okay ka tele kon de mi ci kon men form ni nor wayami shi de la joja gwada dana chirike toktin ko ka ke ngan dawo ni kan mi chirike kulu toktin bukan kulu ngai tin lo let chirike ni la wa luang ni kan an la bona shal ke red bell group ka tichiro den organize tetene ke tika ke rang tika ka gor tikan ka bieni de ni panken bane you know tikan ka met ka tikan ka gor kan diala tine tika uniform ni no deno team sharala ka ne kontre ke juba but tikan kulu la not kan ike ka community militia sti gankane dorian so jen kud me lar no chine gor no betete chal ke red bell group first you can come ke chance no de ka rodian declare no ken ke GSSPDF ke national army ala cha ju no bia national army by pelika ine de contain la red bell group but you can look ala kan pelka ke ya ju no we are kwaru report a boot camp we are got the ran SSPDF thing we are do report no ngame courage by ben jacob yena net maladinya chicken kular no and then ji jang chi right gwa some reaction dien can right now mi kuma kirma yadi changa je no na jankaro I'm talking about jankaro chi nyogo react kuma kirma yadi mi che je no na gang gang karodian gane de konon ti ka ke a chi karodian mo ke de mi shal ke red bell group no ka gwa se da mela kola to la ga la kan nan ke point yen kan de ni SSPDF chicken jen bukan ko lojo chicken work great people administrative area bukan jen bukan okten chanan kia gat bukan ko lojo ko bom teleje angu mu buma longa tam mi red bell group chele bena mi ro de declare no ba community be jaga chagu jeno te kamil heroda kuma kir mi yadit daga jankarodian ka daga nuer bakorodian jen menen yena no ku kan nueri nor wayam ku kan lebel no ken ke terrorist ke ne de jack you know jen ta dana ciga cikin ka putten ban mu to ta right now a jenno en walle bete ka tok bor kirun bete ka tok mu we kan don chana ma chana jeling okay ka bala mu gwa ko terre mu de tok bor ko NSSPD abantama cha ka golfing right now shi ka ne timo chala ngeda long amene jankin a jen ta dan le ro de jagwasme so cha reaction den cha nyok mun gwasme reaction den jenene dara shal kame e bor shenge dana jen ka Michael Makwelwe me chaje de onak da duop chaje go no kenetin kontin la de ni panke la de ni SSPDF panken karudin charden gulngat charden ni panken tele ka communication mulum tele ka connection le rishi le rama ka la da karwade alo chere me ku cooperate separately lo rama buka bomda ka kene de kon la SSPDF military national security kan ya le ti le rama ka wide again mi chuna ga jere wika sosran kodi mi chiran che ben ka order e chela ro no tira den che bular no na moto e jan gwadan wogi je ben bare kan bugur yenak so men ci to gene wale ka ta yeda na che Michael Makwelwe che jen che obor ka je shirme chana ngaj cha jen shek point chalga ma paw cha je ge gudi chalka me shibo du fan for sala ponang ci ponang che oke de che jen shek point ke Tuesday che jaw ge jela no hotel mi shal shek point wenam but jende ci de ni ka panke de ni SSPDF ci kan dob ci kana lolle mi ci ka dob lebo cha ponang cha yode ka pan cha jogan ta mo god medan me ci gak and then ci de ni kan lo nyoko le bla de ni SSPDF and then she order ye nyoko yor pinyan wale chela do nene che wuri shalga me general lure kong che jakke jogono wer ka shek point kan de ni dialten content cha shek point cha je lolle kep kan dial kala na kare tijen nang na kare ka juba ba ko investigate ka quit discipline o shi ka tel discipline kan editi right now I'm le road and this crack within SSPDF quick on what will happen ko sheng edan ci gurin badon ina ci gliu bana ballo kan ko kan lat ban me tin jenene rol jaten kam SSPDF karwada jang karodi right now ne tika shi ponya tama mi cha ka yen so quick on mbo to ka
ko cha order cha to jen guru chal me ship of defense force jen be kan de ni ti be ka yen ko jen cha order cha je look no ka cha check point cha je lo lep ate jo right now me le ro de win mi chi point de guru chal me polang point de cha order cha je tumne ke mande ka jang now ka warab state dor chal me ton is ke Monday boot ken kamu boken janken Tuesday boot ken kamu boken janken en wale ka changa to continent wale ala Wednesday de kon jig bonodi ci ka janken ni kan nyoko boken kan wale so but rajene netin kon mboga ka ton is chala do dongde ka shi manu do machal ken yal den yal ci janga tam ci ka ci ken wudu chal ka me ship of defense force ala ponang cha jig no jente ka milede ka janga lo naga jang right now ko cha ka gwa mi cha kwentin ga ke okti cho ko jen bakel dio je cha kana okti jen bakel de cha na ka jen renial e shibok ta dan ti kana kwen ga ko renial ala bong na jen ka de dit boko ka pangin kan ne ko la jang panken lo e pona ko nang ni janken kana ene rami momete ka match ano jin civilian ke chi jin civil gor ke no bne dial bu report KSS PDF gor kan ideal bukan la de ne ken jenta dan degte so the only thing they use mugi kan no bukan control geje renya kachi gad jani chi kan no ka roi michire me right now point gad jana korodi chi ka kai kan malat ke ponang chi mo gwa chi chung community la roi na ka ke cha na ka ne ke but chi ponang che la do no the only way ba ka discipline geje kan ideality badi la mai so ajen ma jenta ma chalinga ano che yot che me chi anga jene che lat ka nasir so gor jen wo be nasir tactic da ne shar me ce la wal me naga noer ka je jene balada ka janke na tam so ken kanel sha goro kiro be ka use ka do badan ku koneje ke link koneje right now no nate the core kirme yadit kanete mo na kanina that is the hem term rodian jen targa dan tigetin se karin malalar ko gwaz menene ramu gwantera la ka no ramu moye meda dioje mitiga gwanteru kachala wote ka gwantera dien and gwantera gram mi wa bala medu so ne ritual ka red bell group ne lat kan wonene nei gang nei community da okay gelat ken gang nei community da ka kwijamo cha ne de been threaten SSPDF no jogne no kama ne mat ki wojoro ki la da mekun la da kapin ke yenta sia community da sia je bo lon ka magangin so ajen kor dan lero den tam de yena link ano kor me jatin ngode te pinyen tam right corner so kui kon gwada dan botin but men be information jenene na bi anga no ci jang ci kan malat ke wuri chal ka ponanga ci kan log right now so tingi gwini ga social media reaction ken dial lat ken no ponang melede ci ne look ponang ci mi jek ci jelat so ko kuje mo naga gad ko ke joje ne diare which chal ka warap ka tonyis ke order mi che jor pinyino ite ke discipline no ko ne dial ko control so ne me gi jeno target dan lede are wichin wini mi ka tonyis wa ko na ko target ke kuure ma chal ka men nyal den nyal ko nyal den nyal de o jeno te ke ni chila lo yal keje ban ngai ko no bone jang ko rene won ci ri nak naga dan ci ri nak lar ke jeno ngene ken bon wala ko ren mobilize ne ke jelat gor ka no de ko re kana kap kwalo kujen kap kenetin kap kene JSS PDF ke kap kene jang kene ko ken ko chana ngaje ne ti kur kamnen kontila dor ken gan jangoro den tika kur so right now agenda na le rode na mo chana men we ka metin kone ya kebre we ke juba dio je kon yal chana lingano cha meti job ke 200 chaga kef re wejin mi ban ngai kono no juba wen mi dilum chare kem 200 meti 200 karodian but tika ke specific target milet kana ne re kono ku kan target ti me chan lingane chicken target ne everyone tikan ke specific people to ku kan target special nuare so men tin kone akef chikala no chaga kep ko ken chaga nang illegally ken metin kone chaga kep rami mom take a license me take a license let's say mela je no ngak take a license ke take a matching we mean that one ne take a match right now we mean that janga dial charen lo shikaren long committee kan ga meken ya so komo gor ka wujela to no batika mal den de chu woni je en mutual kame ite ramde take a maire which en ran ala de ni de ka separate ka community de inde to guardian ka meken de civilian de to lora bang no but me jana you agree with ka match no kala arjen woto ite me ba ka chikan ka gorno biken kanang
manyut ken no ken tiken ga mej bar gor ken do buga na target ge je do changa dan wo kor me wetwo so ko kujo mo agenda le rode ne meni but men chala de lung men gore bi akab jene gwas meni ne tin kontilla tintere we bor de mandien keni emurele akab kameke Greater Pibor administrative area tin la jepa ameke ne ka kapka and then bukne make ko benegatu we teacher ameke ngene ko la murle ni cha ka kef tine ya gorno te make to bakap jen ta dan de tin tama ka jen ta dan cha red bell group cha ka level ka je ma ngai ko ne kon lat ke jen buru shal me ponang dune chebe e na gwa cher ma ngai kon ra mile mi chiro ro lut mi chi dier ka community de especially let's say jana jang che dier ka jang you know ko ngumele lo ngani ken ke red bell me changa kan de gujan gwa de ke red bell de kan appel de red bell de ben ka bondian you know they can control them but red bell group kan look which mean that red bell group te ram ko control ka juba so jan dana to ko kan ke young men kan dia all of them ke young men te ram mo me de lar dit ka ke they are all young men ko ka le use and it in control adien ken ko ji kan ngaji no ne community dian te ram be gam unless she can chong ki community ga dian ajan do badana beto mo kon wore te la kon specific ne it motela de ne ka kon ade ko la ro kon ke de ne te de kon gam do mi jinare la form jelle chet ka ti chala red bela ti nyut jel kene ke media ji kene ken ka me ken alawo chara mi ken point ken cherkan community ken ge kumedian ka rodien kata dan tiken ge ko chicken dier ko manalat ke kira kuma kir mi yadit they don't care about that la wona ken re doli especially shenga dan me dol governor Dr. Guy Cook tigare dol ken wuri shala me kol ma nyangju shugo benega me ken di jel ken ke PK yam ne re dol ka re community ka tel me chala ga chenga ken you know chu jeng ken kana chu ko nyur guardian jel ken ka me walti deni asas PDF tigatin to polin tigatin tell away but ka kor me chikan ba calculate no de kan me gane kan ga kef ka tai dan chikon ko ya den chicken asas PDF chicken ganak la point security forces chicken ganak pan ken ka red bell ko wa ka ba ka bom right now kan chare re ka no bi ga yet ka asas PDF ko kan chicken dia ka ajan ta dan le rode kan mo te cha murle cha me ken cha ka kef chine goro ba me ko ba ka kef again andan en la roda ne mem goro de nyoka yakel ene bu kon ko linnet kon bo de lat ko tam ca joje no nanke de nanka je re doar shal ko mo ibor again do dan la roda bo right now again godana jake de tin ka tada na chalat ke je ne kon nanka by the way rudien dial ka gatene cere ngai na tat yo ke long ke tat tandien ken ji Kotoria you know all these people ko ga dare ka bor tema man da diena la last topic kon kane kono konden te nyirol che te reaction wana chana ngach tene la ro ne ko ne chitti ay kane wel kel karodien chu kuma kirmi yadi ba jaraje no ne ti chu 11,000 ki 12,000 chigati ay so kane de kono chitti ay chana kane panyen wo ke nuari right kan nuari ka to a charen mat kel ken ne tin kontin la commandery nyinga spela yo tete ka gor but ne de kola de ni redien donga te kel de karo diog ngwan die chicken ngwana long rudien dial kene de konti la jenyen nuere ke ngwana nuere te jeleken kamech so report in one 12,000 people within Thailand taken letken demonstration ke je ke guru no bainen ke je ikene ne pin ne dial iken ga kwen ke 7,000 I don't think so te mi ko ne ka fan ga te ka jambat mi kan lat ke chik barar ne ka nuere ne gwade da ni ping nan te konte chi barar ke makwach nyo dong chup ken 5,000 I don't think kalen ken ideality ne ko kor ka wato e ke 12,000 how so nuari chwa dun yer karo dun right now and kurme jatin tiega ne re nuari karo di right now cause mu wen me we ya to kala to no tiega ne digiti ai ko right now teram chi statement chimek within Nyirol County teram chi benyal baraj within gwada dana tit diale tigate nere ci konnen kene community Nyirol dana ci konnen te bi baraj ka video no ci ka tay kan dial ci ne lo ne ka kume men la main kume ka tay ran lat kene je ci ne jen ko kume spelayo this was a misleading information but de la ro ne ci kon lat no wala no ne Nyirol County cha jona kirma yadi no dere je control kan wore kono detin
moja ka yo all the money chaka dare ka nyirol if you guys don't know that nyok chamej ba chaka dare ka nyirol ke report ran jega ke man chalat ba ka social media ne content win mi amere nyal ba che win mi che nyur mi jele kamet so na me di ngaji no doran da ka je kume mala kume kirmi yadit so jo me gor jeno di nywa yekel please mitte ga mede yi lar gwada me bi comment gwazo mani gor jeno bala video me beje tuk ke jen gwada me ki beje kapchung jeno men bi anang bor chadi cha janang ten nanga je ku red bell re wi ka juba te ga di ni SSPDF ti yan ken teme ti ba yen ro chicken order chicken look order mu cha kam ke ponang jang ba man dien lar ken no wud chal me ponang poinde ano lo chicken let ke jakel ko ponang melede I jenne di arul ka gwa kel na ke men jang January ga na ga jan January na ga janyo mo kam go ko mala shibo defense force ante me jan ba gad jan ba bagale nak but no more backfire chirmelian kone right now we have to wait no ngum butok ray which win me one last information atadan chirinal che bogaje garshal ga ton is Kawarabi state tele report much anon ke quiles but tala no chok chi geliu kane re kono gor kare which win me wa ke ngane janaba ngane jan look no top can match aka gor kum jano der me ken der ke disam cha come to one day ni chicken to one day chicken galo bara ina mrai kone cha joje no ne de ti gor ka re ruop ki goten kona te piu ajen godan waka buktin ko cha come to one day ke to one day chi tu ka look no mun kan match and then chi kum kir me yadit chicken to use ne helicopter namo ajen dan le road entem right now mu gor no de yana link ani bana chongo gwazame please gor no bijan nyak ne ko kena lerame ko ditit kon lat kon ko gwaz me de kan choma la chugan tin kon en gor kon no de ko tin en biate mal bye bye